Subscribe my channel and please press the bell icon to get my every new notification. Pendant by subtle magic, many a row of starry lamps and blazing cressets fed. Pendant बाहर को निकला हुआ या उभरा हुआ, सबटल, लतीफ, मैजिक, फनकारी, स्टारी, तारों की मानंद, ब्लेजिंग, चमकता या दहकता हुआ, क्रेसेट्स, आकाशी दिया या कंदील या चिराग, फेड, भरा हुआ। पेंडेंट जो बाहर की तरफ निकला हुआ था, बाय सबटल मैजिक, लतीफ फनकारी के साथ, मैनी आर रो बहुत सी कितारें थीं, ऑफ स्टारी लैम्प्स तारों की मानंद चिरागों, एंड ब्लेजिंग क्रेसेट्स और चमकती या दहकती हुई कंदीलों की, फेड जो भरी हुई थी, with naphtha and asphaltus yielded light as from a sky. Naphtha and asphaltus आग लगाने वाले मादे, yielded जुगी हुई, with naphtha and asphaltus और वो छत से आग लगाने वाले मादों से भरी हुई थी, yielded light रोशनी as from a sky आसमान से नीचे की तरफ झुकी हुई थी। जो लतीफ फनकारी के साथ बाहर की तरफ निकला हुआ था, वहाँ तारों की मानंद चमकते हुए चिरागों और मशालों की बहुत सी कितारें थीं जो छत से आग लगाने वाले मादों से भरी हुई थी, और रोशनी आसमान से नीचे की तरफ झुकी हुई थी। The hasty multitude admiring entered and the works and praise. Hasty फुर्तीला, multitude हजूम। The hasty multitude फरिश्तों का फुर्तीला हजूम, admiring तारीफ करते हुए, entered दाखिल हुआ, and the works and praise और कुछ फरिश्तों ने काम की तारीफ की। फरिश्तों का फुर्तीला हजूम तारीफ करते हुए वहाँ दाखिल हुआ, कुछ ने काम की तारीफ की। And some the architect, his hand was known in heaven by many a tower structure high, where sceptred angels held their residence. Sceptred बागी। And some the architect और कुछ ने तर्ज़े तामीर के फ़न की। His hand was known, उसका हाथ जाना जाता था, in heaven, जन्नत में, by many a tower structure high, बुलंद बुर्जी मीनारों की बनावट की वजह से, where sceptred angels held their residence, जहाँ पर शाही फरिश्ते अपनी रहाइश रखते थे। और कुछ फरिश्तों ने तर्ज़े तामीर के फ़न की तारीफ की, उसका हाथ यानी मेमन का हाथ जन्नत में बुलंद बुर्जी मीनारों की बनावट की वजह से जाना जाता था, जहाँ पर शाही फरिश्ते अपनी रहाइश रखते थे। And such as princes, whom the supreme king exalted such a power and gave to rule, each in his hierarchy, the heiress bride, nor was his name unheard or unadorned. Exalted नवाजना, हिरार्की फरिश्तों का दर्जा, अनहर्ड अनसुना, अनअडॉर्न्ड गैर आरास्ता। एंड सच एज प्रिंसेस और शहजादों की तरह बैठते थे, होम द सुप्रीम किंग जिन्हें खुदा ने एग्जाल्टेड टू सच अ पावर ताकत से नवाजा था, एंड गेव टू रूल और उन्हें हुकूमत करने दी, ईच इन हिज हिरार्की हर एक को उसके दर्जे के मुताबिक। द आर्डर्स ब्राइट उनके नुमायाँ इख्तियारात या दर्जों के हवाले से, यानी वो उन बुलंद बुर्जी मीनारों में
شہزادوں کی طرح بیٹھتے تھے جنہیں خدا نے طاقت سے نوازا تھا اور انہیں یعنی فرشتوں کو ان کے مقام اور درجے کے مطابق حکومت کرنے دی. Nor was his name unheard, نہ ہی اس کا نام انسنا اور unadorned یا غیر آراستہ تھا. نہ ہی اس کا نام انسنا اور غیر آراستہ تھا یعنی وہ بہت مشہور تھا. In ancient Greek and in Assyrian lands, men called him Mercifer, and how he fell from heaven they fabled, solved by angry Job. Ancient, قدیم, Assyrian, میمن کی سرزمین. In ancient Greek, قدیم یونان, and in Assyrian lands اور میمن کی سرزمین پر men called him Mercifer, اسے منصبر کہا جاتا تھا. and how he fell, اور کس طرح وہ گرا یعنی بے دخل ہوا. from heaven, جنت سے. they fabled, وہ اس کے بارے میں کہانیاں کہتے ہیں. drove by angry Job, کہ اسے ناراض دیوتا جوب نے نکالا. وہ فرشتہ قدیم یونان اور میمن کی سرزمین پر بہت مشہور تھا. اسے منصبر کہا جاتا تھا اور وہ کس طرح سے جنت میں بے دخل ہوا اس کے بارے میں وہ کہانیاں کہتے ہیں کہ اسے ناراض دیوتا جوب نے نکالا. Sheer over the crystal battlements from morn to noon he fell, from noon to dewy eve a summer's day, and with the setting sun dropped from the zenith like a falling star. Sheer, خالص یا صاف. crystal, شفاف یا چمکتی ہوئی. battlements, شہر پناہ یا مورچہ. zenith, بلند مقام. sheer over the crystal battlements, خالص اور چمکتی ہوئی جائے پناہ سے. from morn to noon, صبح سے لے کر دوپہر تک. he fell, وہ گرتا رہا. from noon to dewy eve, دوپہر سے لے کر شبنمی شام تک. a summer's day, موسم گرما کے ایک دن تک. and with a setting sun, اور غروب ہوتے ہوئے سورج کے ساتھ. dropped from the zenith, وہ بلند مقام سے گرا. like a falling star, ٹوٹے ہوئے تارے کی مانند. خالص اور چمکتی ہوئی جائے پناہ سے صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر شبنمی شام تک. موسم گرما کے دن تک اور غروب ہوتے ہوئے سورج کے ساتھ وہ بلند مقام سے ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح گرتا رہا. On Lemnos, the Aegean isle, thus they relate erring, for he with his rebellious rout fell long before. Aegean, آڑی تہذیب. isle, جزیرہ. erring, بھٹکتے پھرنے والا. rebellious, باغی. rout, گروہ. on Lemnos, لیمنس کے اوپر دا ایجین آئل, آڑی یا ایجن تہذیب کے جزیرے. thus they relate, اس طرح ان کا تعلق. erring, بھٹکتے پھرنے والوں سے تھا. for, کیونکہ he with his rebellious rout, وہ اپنے باغی گروہ کے ساتھ. fell long before, کافی عرصہ پہلے گرا. وہ آڑی یا ایجن تہذیب کے جزیرے لیمناس کے اوپر گرا. اس طرح ان کا تعلق بھٹکتے پھرنے والوں سے تھا کیونکہ وہ اپنے باغی گروہ کے ساتھ کافی عرصہ پہلے گرا. Give a thumbs up to my video if you like it and please share it with your friends. Thank you.